Ingane zikamshumana ucele ziphuthume emotweni njengabanje zihambe nokhiya umshumana akagqokile. Camera la iyashutha isazongena ku YouTube so kuzobonana kukubi ukuthi asiwafake ama-mask. Amen. Ama-mask Cela ungangishuthi mina. Uzojoba kanjani ikamera? Ngiyaphinda ngiyanibingelela bantwana benkosi yasebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Amen. Inkonzo yesabatha lasemini siyethula kobaba abashumayeli obaba benabasho ukuba bawuthathe umsebenzi wonke baze bayophetha inkosi babusise. Sizovula ngesihlabelelo sika 117. Sizocela umntwana uNkanyiso Bhengu asihole ngaleso sihlabelelo inkosi yokumbusisa. Inkosi musophama abantwana.
ongcwele wonyazi. Amen. Ngiyakhuleka enkosini yesizwe labezitha kobaba abavangeli benkosi uNyasi, abashumayeli, abaphathiswa bomsebenzi wonyazi wenabasha kusuka kubaba Sihlalo phezulu kuye kufike phansi emathempelini, nonke egameni lenkosi yethu enhle yasebuhleni uNyazi ngiyanibingelela. Ngithunywe ukuvula lenkonzo bangcwele. Amen. Enkulu kangaka impela icorona ayivele ezulwini, vela kusathana. Mawubuka amaNazaretha engaka uyabona ukuthi umuntu bese ikhumbula ukuyibona yona lento, ngoba lento ayikho emhlabeni. Umnikazi wayo uthi lento yavela ezulwini, uthi akukho madoda ahlangana athi shembe siyakuthuma. Ithi amanye amabandla kwahlangana amadoda nje athunywa ama-missionaries. Ithi kodwa nina akuhlangananga madoda, ithi nina kwaba uNkulunkulu uqobo wehla wazoba umuntu ebantwini. Amen. Bangcwele size emkhosini omkhulu wenabasha ekhaya lamaqadi enkosaneni yesonto eyakhulunywa ngayo ngalezansi ulangaphuma Scott, ethi kufika amadoda nje egqoka amabhantshana azothi fanele ngiyobhabhadisa inkosi, ekhuluma ngenkosi yalesizwe bangcwele. Amen. Engathi uNkulunkulu angasipha umoya wakhe odinga yena kuphela, ongadingi into eziningi. Unenkinga umuntu kuleli bandla onomoya odinga into eziningi, ngoba lezinto ezimisiwe ushembe uyayibhidlisa, lezinto ezimisiwe ushembe uyayivukela, lezinto ezimisiwe uNkulunkulu uyalwa nazo. uNkulunkulu kakhona uNyazi bangcwele. Ngiyakhumbula inkosi ikhuluma, wayibuza iminyaka yami, kwakula ngaphuma Scott, ithi kufika indoda lapha kimi yathi shambe wena uyakhetha yini, kunabantu abathandayo yini noma khona ongabathandi. Ithi inkosi hayi angikhethi, abantu bonke bayafana. Ithi pho shembe uma abantu befana ungakhethi, mina uyekeleni ukungigcoba. Engathi ushembe ngasipha umoya wakhe ongafuni into eziningi, ngoba mhlambe nakho lokho njalo kuyawona umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi sifuna ukugcotshwa kakhulu. Mhlambe nakho kuyayenza singalikhuluma iqiniso, usabe nokukhuluma iqiniso kumfundisi obuwazi ukuthi fanele ngelilanga angikhonzele ngikhuphuke, bese unakala umsebenzi kaShembe. Ithi inkosi, uzobuza ukuthi angikugcobi ngani. Ithi lensizwa, pho mina baba ungigcobi ngani? Ithi inkosi yesibili, hayi mina ngaze ngigcobe umuntu. Ithi lensizwa, hawu Shembe, kanti nawe uyalikhuluma yini iphutha? Kanti nawe uyayikhuluma yini into engenzeki? Akani inkosi, nabo bani subagcobile, nabo abanye baphenduka emva kwami, mina ngahamba noyihlo esho baba mkhulu, waze wakhothama ngihamba nawe, kodwa ungibona usubone ngisho abantu abaphenduka emva kwami subagcobile. Iphinde ithi inkosi, hayi mina ngaze ngigcobe umuntu. Ithi inkosi, laba kanti abafake amajazi omvakela ungcobo bagcobe kanjani? Ithi inkosi, usho lokho. Ithi mina inye ikhona enginalo, ngiyakwazi ukubona umuntu
eseswini sama wakho ukuthi uzalwe lo umgcotsho bese ngikhombisa abantu bomhlaba kahle kahle lo umgcotsho kodwa ngaze ngigcobe muntu ithi mangikubuka ngishebuzini lakho alukho ugcobo kodwa uma ufuna ngikugcobe ngingakugcoba kodwa uzofana nesihlahla esipheshwa umuhlwa ngaphakathi uthi uzokudla lo muhlwa uze wothi ubonakala uyobe wohloka ngoba bonke abantu abangagcotshwanga ngezwi kaNkulunkulu bayawohloka ethi uNkulunkulu angasenza singafuni ukuwohloka bantwana bonyasi ethi uNkulunkulu angasenza singafuni ukuwohloka abantwana benabasho engathi konke sikakwenza ngoba sikwenzela yena hayi sikakwenzela thina isho njalo yona inkosi yesibili ibhabhadisa emthandeni yayobhabhadisa khona yabhabhadisa kuzoba nemgidi sebevunulile abantu bahleli basalinda inkosi iqeda ukubhabhadisa bese kuqala imgidi yathi nje mayiqeda obaba kweza amakhosazana yathi mayiqeda amakhosazana kwase kwezomama ibabhabhadisa yathi phakathi nabo omama kanti kunomama ezombhabhadisa la onedimoni yathi mfaka phansi emanzini lavuka le dimoni lahlala emqaleni wenkosi ilanga yamdusha inkosi ilanga wayowa lo mama wawalapha wabuya lo mama ngesivinini yathi mfaka phansi futhi inkosi yafika yahlala lana yaphinda futhi inkosi yamdusha wayothi fufuluzi la yenzeka nje lento ahlela amadoda avululile ngemvunulo enhle alindele ukemgidini ayayibuka lento eyenzekalayo lo mama ofuna ukubamba inkosi emqaleni inkosi yambhusha kwathi sekusuka indoda eyodwa yayivunule kahle ngaleso sikhathi yasuka le ndoda nemvunulo yayo yagijima yafika yathi qwambu esizibeni yambamba lo mama yaphuma naye yamjikijela ngaphandle engathi singafuna umoya wakhe singafuni into eziningi ngoba into eziningi sizenza singalikhuluma iqiniso babo umshumayela umuntu angalikhuluma iqiniso ngoba ufisa ukuthi akhuphuka abomvangeli umuntu angalikhuluma iqiniso ngoba lesifisa ngelanga akhuphuke abomfundisi bese efikile kuba umfundisi uzofuna uba umfundisi omkhulu bese kuxakeka ke ngoba ibandla likamenzi wezulu nomhlaba lishoda ngeqiniso nje kuphela bese libuyele endaweni ayibonke inkosi engathi thina nabashu singabambelele eqinisweni sibabona abantu musho umuntu ombonayo umuntu onomoya kaNkulunkulu okuwubona umoya ongesiwona kaNkulunkulu maNazaretha ephakameni okudala kwake kwavuka isindaba enkulu abantu bangabona ukuthi lo moya kuwona kaNkulunkulu kwavuka umama owake wakhonza inkosi ilanga ikhona bayazi abadala wakhonza lo muntu wakhela urawundi bengabona lo moya kuwona kaNkulunkulu kwathi kwaphuma ihlalo ezimbili kwabeka isihlalo senkosi kwabeka isihlalo salo mama aqhubeka amaNazaretha akhonza angabona ukuthi lo moya kuwona kaNkulunkulu bayazi abadala nabo umakhehle vuma ngekhanda wasekhonza lo mama wanezaka lo mama wanezaka ezikhuzwa ngayo ezinye zazo isakhuzwa namhlanje xa isuthi sayikhuza namhlanje ezinye zalo zaka kodwa lezo zaka zaziyozaka yo mama basasho nje basayisho inqaba kaHawani kwakurawundi walowo mama wavuka uNkulunkulu ekhona abantu bahluleka ukubona umuntu aphethe umoya kaNkulunkulu njoba izinto ivuka namhlanje abantu bahluleka ukubona lezi zinto ayinawo umoya kaNkulunkulu bepasoba umshuko ayifamile uba nomoya kaNkulunkulu ithi incwadi ehlabelela ungeme endleleni yezoni wabe ehlalweni igama yathula inkosi yaphula nje yabuka waqhubeka lo mama waqhubeka kwathi makunikelwa kwanolayini oyenkosini kwanolayini oyakulo mama indaba enkulu mhla inkosi yengaphendulini kuthiwa yathi mayibuya yabuya umfula ugcwele kwase kwakhiwa uhlaka oluzowela inkosi yakhiwa njalo inhla isuthi
kodwa inhlayisi uthi yaqala yawelisa lo mama wathi hlala inkosi kwaseqala kwathathwa lo mama waweliswa yona ngoba ingaboni ukuthi lo muntu akaphethe umoya wonyasi ingaboni lento ayizi ngomoya kaNkulunkulu wahamba wafika wahlala yayithulela nje inkosi yesibili kwabuza wonke umuntu ushambe khona idimoni akaliyeke ayithulele nje nilibabaze lithi nina lethi vele ezulwini ayithulele nje ushambe angasho lutho ngayo nize nikhonze madoda aleli bandla nikhonze bomama baleli bandla nikhonze intombazane bandla kanti ayivele ezulwini yayithulela nje inkosi yesibili yangasho lutho basaba abantu kuyaJulayi kodwa kunenkokhelo yalomama nginamanga madoda amadala kuleli bandla bathi uyayena kuJulayi bathi lo mama unomoya uzofika kukhiphe uzofika athi ayi lo mama unomoya ufika kubona kade wenza lathi phuma kanti umoya kaSathane kwathi ngelinye ilanga yaphuma inkosi yesibili yafika yangena ethempeleni yongena yahlala esihlalweni weza nalo mama nakhona njalo wenyusa amadoda ukuthi akahlala esihlalweni ashesha amadoda ukunyusa amadoda ukuthi ahlale esihlalweni wahlala lo mama yahlala inkosi yathula yayisisukuma inkosi yathi namhlanje ngizoya ezulwini ngiyobuza ukuthi lo moya ongene kulo mama uyiwona into wasezulwini athi ngiyabona abantu abaningi sebeyawukhonza wathi ngiyabona abantu abaningi sebeyawuthanda kodwa kufuna ukuyobuza lo moya omngenile yiwo into wasezulwini wathiwa hambe yaphela inkosi kwathi ngesonto elilandelayo yaqhamuka inkosi yesibili iphethe ukwebhisi noma nalazi nokwebhisi yayiphethe ikheli yaqhamuka inkosi iphethe ikheli neyazi indaba baba badala yaqhamuka iphethe ikwebhisi inkosi yesibili yafika emshalo mama yaze yamkhipha ngesanga yathi bonke abantu ebebekade benikela kulo mama nebekade bekhonza kulo mama abanje bohlanjululwa ngoba lo moya ithe mawufica ezulwini afica umoya kaSathane kodwa awusulingana noShayela noma abantu basebewulinganisile noShayela sengihlala phansi ke bakhonza abahle benkosi yayisisukuma le ndoda yambamba lo mama okade ethi inkosi la ngiyambhabhadisa idimoni livuke yamkhiphela ngaphandle yabhabhadisa nje futhi inkosi yangasho lutho yathi mayiqeda inkosi yayisithi uma ukuleli bandla ukhonza noma uyogida ungagidela ushembe engcono uyeke ithi noma uze sabatheni mawungazeli ushembe engcono uyeke ithi noma ula esazisweni mawungazela ushembe engcono uyeke ithi yonke into mawuyenza uyenzela ushembe ithi yonke into mawuyenza into enkulu kuwe ufanele kube ushembe unaka ushembe ithi mawungamnakile ushembe yonke into oyenzayo ifana neze ithi nina madoda nonke nivunulile hambani niyokhumula nigoduke bese kusala le ndoda eyodwa engene emanzini yabona yona izela ushembe izogida yodwa yonke into masiyenza asiyenzele bani shembe sikayenzeli thina sikayenzela umuntu sikayenzela ukukhukhumala thina ngoba masinjalo sizolahla iqiniso lonyasi bangcwele angwashaya amashishi dawo bemvulela inkunzi nje endala okuyeza ophatha lenkonzo inkosi ayibusise senikuzwile namhla sibu yaela
sobuhle bokuphaka unyazo lwezulu. Ngokwamkhwanazi mina. Igama lami nguThulani. 29 years elishumayeleni. So wampunyoni ekhumbula ke ithempeli. Umshumayeli nethempeli. From 1992 ngisewuye namanje and ngiright. Iphathise unyazo lwezulu ukuthi ngiholele umkhumbi obizwa ngeNabathi of Oshe. Amen. Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Amen. Inkosi unyazo lwezulu isathanda ukuthi kube yimi uhlalo kazolonke. Amen. Angihleli ngenkani. Inkosi ehlele esihlalweni ebuhleni njengoba silapha sazisweni namhlanje na emaqadini konkosi amaqadi. Iyazi namhlanje ukuthi nikhuluma ngeNabathu ikhuluma ngomshumayeli umkhwanazi nethimba lakhe asebenza nalo. Iyazi futhi inkosi yaManazareth khona ama region, khona ama sub region, khona ama zone. Akukho engakwazi. Njengoba silapha namhlanje eManazareth ayingcwele emaqadini. Kwaze kwamnandi basemaqadini. Amen. uNkulunkulu ozabonwe zigila mkhubu ukuthi uNkulunkulu sikhona egqokele ingubo sithi siyakholwa. Ngolunye usuku uJoshua maku hamba uMose emhlabeni uNkulunkulu ubozisa uJoshua ukuthi akahola abantu bamaIsrael abayiseKhanani ngobozisa kafikana. Umembusisi uJoshua bantwana bakaNkulunkulu umehamba lapha endleleni eseluwelile ulwandle lubomvu Mose behamba lapha endleleni wayithatha induku uJoshua uthi uNkulunkulu molalela izwi lami ngokubusisa ulalela ulezi ngokubusisa uma befike eJordan umfula ugcwele abapriest baleso sikhathi babethola umphongolo bathinta iJordan ngenyawo lo ma iJordan bavela amatshe phansi bawela umphongolo besivumelwano bathi bengaphesheya uthi uJoshua wathathela lamatshe niwamise eyoba isikhumbuzo angazi ngoba isihlanu ngoba ishumi namanje kuthiwa khona lawo matshe ngikhuluma ngomuntu obusisiwe olalela izwi likaShembe walenza ukhona ukulalela nje endleleni uNkulunkulu wama-Israyeli udabula ulwandle phakathi bawela abantwana yathi mihlasela impi kaFaro eyahamba nolwandle bafike eJordan ungaweleki bawela endleleni balwa nezizwe ezihlanu wayinqoba uJoshua uma sofanele anqobe eJerikho mohoro uNkulunkulu awusabe man amen silapha njalo basiholo unyazi yikho singesabi umshwana ukhuluma ngeqiniso Mose eqinisweni baboza kwethu awusabi bomuntu entenga ngoba uyantenga uyashake ngesilungu ngoba ngeke eqinisweni Mose eqinisweni awushake uJoshua sethumela inhloli ukuthi aziyongena lokhu namhlanje kuthiwa intelligence udala ezobunhloli abathumele lamadoda amabili ethi awongena eJerikho awungifundele uJoshua wesibili ukuthi uNkulunkulu uyazabona izigangi unyazo uzibona izigangi ukuthi uNkulunkulu singaboni lesibethele ingubo sithi siyakholwa ithi mase ingenile lezi inhloli kuthiwa zafika zangenisa ekhaya la kwakunonondindo kulelo khaya amfuni mina ukukhuluma ngento nizothi yami afunde lapha uJoshua indodana kaNuni esehluko 2 fana kithi sehluko 2 verse yes uJoshua indodana kaNuni wathuma ngasese abantu ababili awukuphopho basuka eShithimu
beyizinto Ozala. Nawo Mpopo, thatha wena lo wami. Funa bayisa bathi lencwadi. uJoshua indodana kaNuni wathuma ngasese abantu ababili besuka eShithimu beyizinhloli wathi hambani nibone izwe neJerikho baya bangena endlini yomuntu wesifazane wayengayiphethe kahle igama lakhe uRahabi balala khona kwashiwo enkosini yaseJerikho kwathiwa bheka kwafika lapha ngalobusuku abantu kuwa madodana kaIsrayeli beza ukuba bahlole izwe. Inkosi yaseJerikho yathumela kuRahabi yathi khipha laba bantu abafika kuwe abangena endlini yakho ngokuba bezile ukuzohlola izwe lonke. Umfazi wathabatha laba bantu ababili wabathukusa wathi kuqinisile abantu beza kimi kepha bengingazi lapho bevela khona. Kwathi ukuvalwa kwesango sekuhlwile baphuma abantu angazi lapho babeya khona abantu. Sheshani nibalandele ngoba niyakubafumanisa. Kodwa wayebanyusele phezulu phezukwendlu wabathukusa etshanini belinene ababesezidalele lona phezukwendlu. Abantu babalandela ngendlela eyeJordani emazibukweni bavala isango base baphuma abalandelayo bengakalali. Wenyuka waya kuwo phezukwendlu wathi kubantu ngiyazi uJehova uninikile izwe sinovalo ngani. Abantu bonke bezwe baphela amandla ngenxa yenu ngokuba sizwile kuthiwa uJehova wawomisa amanzi olwandle olubomvu phambi kwenu ekuphumeni kwenu eGibhithe. Sizwile nalokho enakwenzayo kuwo amakhosi ama-Amori angaphesheya kweJordani, iSihoni neHogi nabachithayo. Sathi ukuzwa lokhu izinhliziyo zethu zancibilika. Akusekho sibindi kumuntu ngenxa yenu ngokuba uJehova uThixo wenu unguThixo ezulwini ngaphezulu nasemhlabeni ngaphansi. Njalo ake ngifunge uJehova kimi lokhu nginenzele ubunene ukuthi nakuyenzela indlu kababa ubunene ninginike isibusiso seqiniso. Nisindise ubaba nomame nabafowethu nodadewethu nokho nonke abanakho nisindise ekufeni. Into engiyakuyo ayiningi engilanda kule ncwadi khona igama elingabizeki libhaliwe lapha kuthi lo sisi lo wayini wayiso inkosi malanga yaso. Beyasaza ngithi kodwa into engiyithanda ngaso nemazi nesifazane onganayo indoda yodwa ukuthi ubizwa ngani, ubizwa ngaso nje bethi umuntu ongayiphethe kahle igama liyalisebenze ngelibandla elingconywana elokuthi uNondini lingconywana lelo uthe ukuthi kancane engiyakukho lamadoda umaselapha yana
angazi bezwa yini ukuthi angene endlini yakhe shuthi wayenesibungu esikubiza amadoda kuthiwa ilineni indawo wangeyotshani le ndawo elineni kulala kuyo wakhuphula ngentamba ephezulu shuthi lapho ayesebenza khona uma efika lamadoda ninhlolo zeJericho zeza zathi sizwile ukuthi khona amadoda angene lapha saphika saphethaya wekho afike wena ngwazanga ahambile gijimani niwalandele nizowathola nangempela zaphuma lezi ngiyayibona namakhanda landela amadoda ithi baphume bathi gijimani zobathola kanti sebakhuphulele phezulu lapha egila khona imkhuba uthe masekhuphuke kubo uthi nginisindisile ake nisizwile ngalonkulunkulu wenu kusho sona sizwile ngalonkulunkulu wenu ukuthi wenzani olwandle libomvu sizwile ukuthi endleleni ninqobe zonke izizwe sithema sizwa ngani satatazela sancibilika saphelelwa amandla njoba senilapha siyazi ukuthi nizosinqoba ithi ngoba lonkulunkulu wenu uNkulunkulu phezulu naphansi kusho sona uNkulunkulu phezulu naphansi ngiyasithanda lesiya ngoba sabona uNkulunkulu ngithandela into eyodwa sakwazi ukubona uNkulunkulu sathi uNkulunkulu phezulu emhlabeni naphansi komhlaba uNkulunkulu usho inkuzi malanga yaso ungase uyasibona isibukana kamnandi ningasho ukuthi ngizaselaphi thina badoda izinto sibone ebusuku silele uNkulunkulu asikhombisa yonke into masilela thina futhi makuzoba isabatha khona sibona into sokhuluma ngayo ungase sibona sithi ya ngisindisile Nisithanda masa sithi ake nifunge ngalonkulunkulu wenu khona isifungo sithi uzimalanga ngase uyasibona sesiphayeza amehlo ziphayeza amehlo ngibona mangilele ebusuku ziphayeza amehlo ake nifunge ngalonkulunkulu wenu ukuthi indlu yakwethu ubaba nomama nodadewethu nabafowethu anikubabulala fungani ngalonkulunkulu wenu ngoba nginisindisile efeni ngaze ngasithanda lesiyana ngisithandela into eyodwa wonke umuntu wayekhuluma ngaso ukuthi asiye ezulwini ngoba siyiso kodwa lukhona usuku esakhunjulwa ngaso sambona uNkulunkulu sambona sambabaza sithi sizwile njengoba namhlanje uJiko lonyazi uthi aliyeni uNkulunkulu ugqokele ingubo sasixhuma nawe mhla ka3 uthi uyazi uNkulunkulu namhlanje uqhuleka ingoma wena usona futhi amutshela abantu ukuthi wena izulu yalazi ukholiwe wafunga wathi alikhethe unyazi lwezulu waze watsoja phansi konyazi lakunika inkozo lakunika umsebenzi wathi unyazi luNkulunkulu awuzwanga yini sithi sizwile uNkulunkulu wenu siyazi yachamana sizwile ngalonkulunkulu wenu zonke imanga zenzile wena uzwanga yini ukuthi lungene ejele unyazi lwezulu lokhipha inkosi kaMbodo Ihlake nifunge namhlanjena uzwile wena ukuthi unyazi lwezulu ehomisi kungena ikhizana endlebeni kuhanjwa kubhekwe entabeni unyazi lwayikhipha lungayihlinzanga langani kanti uzonga lutho ngwanyazi wakuhlulwe yiso sizwile nathi inkosi inyanga izulu yathi kubene nabatsho awuzonga yini
uluhlu lweyiso sezwa awuzwanga yini ukuthi malifika uthiwe lenkosazana lofike loyibusisa inabashu loyicola kwahlatshwa inkomo zakwashembe eNazaretha zibusisa inabashu awuzwanga yini kodwa wena uthi awusona awuzona yini selifikile unyazo lwezulu lwehlezulwini lazoba umuntu ebantwini ukuthi malifika luthi umkhulu wayiqala inabashu ubaba wayibusisa uthingo nami ngiyibabaza ngithi phambili inabashu namhlanje ukhande yakho awuzona yini uzahlulwa yiso yodwa into enze lona ndindwa uthi sizwile ngalonkulunkulu wenu Banoza Bala ngisho lutho umuntu okholwayo akabakhatha abantwana bakaNkulunkulu uyabona mawusuka mbangela ushangase usuka ngakini usukhande yakhintsha ikhona inabasho ukhatha ingane zonyazi khona uzokuthola uthela umfana ekseni imvama ezono zishumbula umnikazi wazo Doja. Yabaza kwethu. Nadoja kanjani? Nadoja ubani? Indaba sibamba gola njena. Uhlonze kubuza wodwa. Mafika umuntu kuwe athi umuntu ngicela inkonzo yentsha lapha uthi yambuza uthi uzanena abatshu yini athi cha ngintsha ebhodwe ambuzi ngani ukuthi intsha ebhodwe ekhandwe nini ikiphatho inkonzo ebuhleni ambuzi ngani mfameli ngoba lo muntu umshumele ngoba lo muntu inhlaliso uthi uphethwe uwe Angazi mina ukuthi ngahlala kanjani into wadotshiwe umuntu othanda umndeni wakhe othanda ibandla lakhe ngiyabakhatha abantwana bakaNkulunkulu eningizimu inkosi imbusisi umshumelo uluthulu uMadlandoni uhlalo weningizimu ithe ikhona inabasho waqubuka abafana bathi bayintshama ampondo besikhona thina 25 July ngonyabadlule sihleli phambi konyazi nabafuthi babekhona lapha iyabuza inkosi uthi nisebenza kahle kunabasho ngithi mina hayi ukhona uphazamisa okuncane ebhodwe ijayiba lebo babizeni phela beze la Lithelami Nkosi amakhosi secela Nkosi ubani kuma uphenduka ngoba ngumfana walekha ngifundisekile ukuthi awuhlale ngegama lomuntu ukushemba uzokumbulala Akekho umuntu la esengahlela igama lakhe kushembe mina usukumbulala umuntu menza njalo uthi ababizwe ngoba akekho umuntu engimfisela ulaka lonyazi wonke umuntu ngimfisela umusa wonyazi Ngihlala ngezazi ngangabasho ngibazi kodwa ngiyabathanda ngifuna bakholwe ngoba noma ungene kubona okwahlukana akuwona wala ekhaya Kuhlala umoya bemthembu uzothola umpentshisi lokubhaxa onyazi nambazi mina hayi mvangeli mawusu umvangeli awuphethe ithempeli lodwa uphethe amathempeli cisha ngaphezulu kweshumi yabona umvangeli ufuna uzizwe ukuthi abashumeli basesandleni kodwa indlela ogcobeke ngayo iyona esinikeza inkinga esontweni Yabona mawudotsha umuntu umkhoza sisehlubukile
ubabazela lukhona uyazi elamilithi ke bashumeli noma ngabe sekugcobile umvangela uncobo noma umfundisi ubani noma ngabani okugcobile kodwa bengazigcobeli yena begcobela unyazi akathi masephambana nonyazi uthanda wagcobela lokubhayi umdedela hambe ningawona umsebenzi kaNkulunkulu isikhathi nesimo esibhekene nobuhleni isikhathi nesimo esibhekene nenkosi lesithandayo unyazo lwezulu alukubiza ukuhlukana lubiza ubunye amen libiza sibumbane sithandaza umthandazo wodwa sizinganza lelibandla ngomthandazo oh wezingane kwethu iqiniso kaShemba lifi uNkulunkulu okuwakafi noma yakubulala bobulala inyama kodwa niyophila phansi kwesandla sonyazi noma yakuthuka ekinamathela inhlamba kuwe moma iqiniso lonyazi lwezulu onjani ubaba ekhaya ongabuzi lutho ofuma yonke into utheme ehlala ngiyamhlonipha mina ubaba uLthuli namhlanje inabatsha eningizimu isebenza nabagcotshwa baseningizimu 100%. Eyabukho ngoJuly 25 siphambi konyazi ebuhleni sihlalile ithi inkosi amakhosi unyazi lwezulu incema umsebenzi kaNdlovu uhlalo webhoda sewenzile yamncoma ngiyazi ukuthi anebenela mala zisho ke lento ikhuluma angadaba ngoba ngikamba manga ayohlanina kusasa akangihle mina nangisa mthini luthunyazi salishintshile ibhode lincoma umshumela iNdlovu ithi inkosi amakhosi ninafuna nisebenze nomshumela iNdlovu nani khona bafowethu ufuna nisebenze nomshumela iNdlovu akunankinga nomshumela iNdlovu ngiyamhlonipha uzawethu namdala ngokugcotsha kodwa khona uzawethu namhla angaza ngifumbe ukushumayela uThixo ufuna nisebenze nomshumela iNdlovu endisaphuma kuthela ngamfonela umshumela iNdlovu ukuthi unyazi lutheni wamfonela uGatsheni wathi uGatsheni mfowethu ngizwile ukuthi ukhalile ukuthi konke ephazamisayo ebhodwe manje ngifuna uyisho ngoba angifuni bekhona into ephazamisina abasho umsebenzi wonyanga izulu amagama akhe lawo waphinde kaningi uthe uNdlovu melithatha umsebenzi webhodwe nekomiti lakhe ngahamba sothula iregion yenabasho kuye uthe makuthenga uJojo ngiyakhumbula kuthenga uJojo kumenyezelwe basho kuye uthe makuthenga uJojo ngiyakhumbula kuthenga uJojo kumenyezelwe inabathu yale region esikuyona eMCR yawuthenga uJojo wode uhambisa uNdlovu nekomiti lakhe
sahamba salethula sahamba nathi national sawuzethula ekomidini kaGatsheni sacela Gatsheni ukuthi asinikeze ithuba lokuthi sizochaza ukuthi inabashi isebenza kanjani wavuma uTositha namhlanje samlindile Uthi masibonana athi uGatsheni ngizokuthinta mshumeli ngizokuthinta namanje futhi asinankinga noGatsheni uzosibiza siyachaza ukuthi inabashini ngoba abanye abantu abayazi ukuthi yini umsebenzi wayo asinankinga singambuza uGatsheni ukuthi bakutshela ukuthi ngiyaphakamisela ebhodo kuphela na ngathi wathe ngathi abona Gatsheni ukuthi abantu babi kanjani bafuna ukukhatha mina nawe bakutshela intoda bakutshelile niGatsheni ukuthi wena ibhodo livukile ngoba sokukhona wena wathi cha hayi yabona Gatsheni ngithi Gatsheni bakutshelile ukuthi ithe inkosi thina nabasho asebenze nawe wathi cha hayi yabona Gatsheni Bangakhuluma iqiniso. Cabanga into enkulu ngapha uthi unconya uShembe mfethu. uShembe jabula athi asebenza. Abamtshelanga ukuthi inkosi imncamile. Abamtshelanga ukuthi asebenze nenabasho, bamtshela ukuthi ngithemba siyaphazamiseka ebhodo kuphela. Kusho ukuthi ugqoke ingubo emhlophe, udlula yiso. Sikwazi ukumbona uNkulunkulu ungamboni ugqoke lengubo. Njena simlindile uGatsheni sibisela kusebenza naye njengaseningizimu kodwa ubaba uLuthuli nekomiti lakhe eningizimu wahlala phansi ningadideke bagcotshwa angazi ukuthi indaba okwana ubugwalo obungaka kithi bafowethu hayi mina ngento ngalungile thempelini ngishabisa nomkhwanazo omkhulu njengoba kunongcebo omkhulu nje la namlambu bakho kunabakhwanazo abakhulu anginankinga le language ekhulunywa la ngiyayikhuluma nama ngompukunyoni abumphathi kabi ngoba ulimi ngilukhuluma ama ngisekhaya awukhulumi nje ekhaya ungashonga ukuthi mkhwanazo omkhulu ingakho mangelama eqadini kuthiwa ngoba omkhulu ngiba right akubuhlungu ndawo Nishinto ingeza nomkhwanazo omkhulu ozara ubaba wami babuyizela insizwa umeze ekhumbula ke la ngumshumeli khona ezosebenzisa ukuthi yena omkhulu kulelizwe umkhwanazo omkhulu futhi uzara umfundisi umkhwanazi nyamchitha ngoba ula ethempelini mshumeli mkhokheli leli bandla lithembele kuwe wena ufanele ulivikele ithempeli enomshumeli oyigwala yahlupheka ofuma yonke into ukuthi banaphi namhlanje ufika umshumeli umkhwanazi abantu abaningi sibasabe ngokuthi basebenza eduze nenkosi makukhanga mina bathi basebethi hayi mshumeli umkhwanazi useduze nenkosi angazi eduze nenkosi makwenze njani ngoba inkosi iyayisaba yini umngani wami hayi mshumeli umkhwanazi awazi umvimba ngoba useduze nenkosi noma senginigebenga ngona sigebenga ngalo unyazi ukuthi ngiseduze kwalo ngokugebenga yabona mangugebenga ngihamba nenkosi ngofike ngiqambela amanga inkosi abantu bathi indlela bahlubukela bazoqambela nje uShembe amanga usuthi wena hayi mshumeli ukwenza vele uhlakambe nenkosi kanti usasigebeka ngakho Ngishilo ngase nomkhwanazo omkhulu mina ethempelini ngiyabatshela abakhwanazi abakhulu ukuthi bakhwanazi abakhulu la kusemzini kaNkuluNkulu akukhona kwamkhwanazi ngekusebenza kwamkhwanazi la umshumeli wenza njalo alivikele ithempeli bafowethu ungayivumi into engalungile noma ngabisa nomkhokheli wathi umuntu oyinhloko umshumeli inamashi ngivikele umuntu aphandle labavakela bala aphandle labashumela bala aphandle labakhokhela bala ngaphandle lamadoda nomama ala amen Ekifikela umuntu nabatsho isikhathi sokuthi abantwana baNkuluNkulu babe munye
sithanda izinto eyodwa ukuthi izitha zonyaze akayichithe ngengalo yakhe namandla wonke alichithe icebo labacebi babo asikaze sesizelwe namhlanje iminyaka ingaphezulu kwama-50 ngizelwe nantathu abamshumayeli ngena-22 ngenasho ngoduso bathi abantu kana okwazi bamshumayeli akalibe omunye ubaba lethi ingane lakhe thatha nangane yami kade ayibuka kade ukuthi konke abangayazi abantu yabona umuntu mefuna ngisho intombazana nasemakhosazana akwetha ngo-13 years ovala inkozo shut up to 13 years shut up bavangeli funeke nazi mahlutshulwa kuleli bandla sohlutshulwa kamnandi umuntu mefuna ukukhipha kushembe yakubabaza thina sathola incingo ngo-2011 zithi thulani mfethu uhlakanipheka nganga wethemba awuboni ngempela ukuthi uNkulunkulu ubani bamphakamisa mbeka phezulu bathi ngihlakaniphile hey into enkulu kangaka mfuna ukuthi uhlakaniphile ngithi nawasha thuflo ukhipha kamnandi uyazini yabona inkosazana ngisho inganjani esihlahla yasibosa njani esihlahla mfowethu sobwa bengwa kanje nkosazana kodwa mawufika kuyo ufika ukuthi hey hayi wamuhle ngathi abazali bakho bayenike isikhathi bekukhanda uNkulunkulu wayenesikhathi ekudala ngeke nje mawufuna intombi ibikomo ufika ukuthi yena kwaqangwaqa ewithole yena kwaqangwaqa ndathanda uthanda kwaqangwaqa njena funa fike leli solimi ngincome kwaqangwaqa ihambe izitshekisa inqulu iphothani ishaya step ngoba ngifuna ukuyiwisa ngiwisa mnandi noma umuntu ufuna ukukhipha unyazini ukhipha kamnandi uma efika nentsha yakhe uma efika nentsha yakhe mfowethu ushangase sibukela ngithi kodwa mefika nentsha yakhe afika athi yabona ke le engisalayo mina iyasebenza le izowakhipha inkosi uTemple yamphakeli kade sibukeni khona umuzo kade indawo yakho ungakheki uthi hawu uzophela uzoqedela qala uthi wazani ngeke ngikugebenge kabi ngizokugebanga ngento vele oyidingayo udinga imali ngizokucisha ngemali modinga ukwakhela indlu ngizokwakhela indlu kanti umvuzo wakhona ufana naleya nkosazana noma leya ntombi eyalithwa ngemoto kamnandi ekhona yazakhokhela igrosa kamnandi kanti ekugcineni kuthiwa lincele iselesele ekugcineni yahamba emhlabeni kamnandi uyabona mawuzowa uwa kamnandi uwa ngamagama amnandi ufuna abantu bese sibachazela ukuthi inabasho yini umsebenzi wayo njengoba labantwana bengaka namhlanje bangaka ngenxa yenabasho kuba yikho ngabangaka sifuna abantwana abazawumaNazaretha abazokholwa bamsaba uNkulunkulu bahlonipha abazali uvuka amakhaya inabasho yililo kuphela okunye sosesikwenza kodwa isilo senabasho ukuthi abantwana baphenduke bangamaNazaretha uma behamba bazali emhlabeni ingapheli inkolo emakhaya ngoba ukuphela kwenkolo emakhaya abazali bahambile emhlabeni yothi
ushembe methu umgidi abantu bonke bangasinelwa umuntu Bathi makuthiwa uyangena umhlangano kuyanikela benganikelwa umuntu Bathi makuthiwa kunikela iphepha emhleni benganikelwa umuntu bengadli lutho Uma abantwana besizobayeka bahlubuke abakhona labantwana beyeke uyazi abantu abahlupha kuleli bandla intembi ngabo mobalandela bonke akho lutho emva kwabo Basha badala odekrr ngemuva bonke uzobonana futhi bonke abantu abakhande eChapel abahlubuke kunabasho bukwabe kumvakela uNcoko Shiyaja abantu abakhande intsha yebhodwe sizosibiza ukuthi ugajeni sichaze mntobana abakhande intsha yebhodwe siyabazi nabagcotshe futhi abayeseka usiyabazi akaze bayithande nabasho omunye uvakele zowaqamba baka zowaqamba baka ina bashiya bakhona akakuvakeli base umvakeli usethi mina ngiyazi mina basho aseshaya ifoto kodwa ina bashiya bakhona akakuvakeli awu usazo kalolaka bese ziyajabula ingane Ngoba saba nomfangela ubani Abel Masembulelwe embulele ukwayobusa uKhayini masembulelwe Abel Umuntu othanda uNkulunkulu ngisho wambulala kodwa usukuzogijima impilo yakho yonke sizombile emhlabeni ubugijima Ekuzokuthola ukuphumula Deuteronomy 27 verse 25 Ithi uqalekisiwe omukela inkokhelo ngokubulala umuntu ongenacala Ayifunda mfana manje lokho lofana tela Deuteronomy 27 ungasho ukuthi ngikhuluma into engekho uqalekisiwe umuntu ngoba into uqalekisiwe wamkela inkokhelo ngokubulala umuntu ongenacala lithini ibandla yalapho abantu bonke bayakuthi amen yes uqalekisiwe umuntu omukela ngoba ababulali bafethu bakhona ekukholweni namhlanje kulishide kodwa ungalikhile awusabi igebengu samaNazaretha awudli nomaphi usamaNazaretha ngoba uzobulawa iNazaretha khona umuntu obukayo ukuthi ushangasa akazi bamfundisi funa ngimginqe kuze kube yimi lento sibone epolitikini bebulalana beyiqambe lodwa bebangubukhansela namhlanje ayikho inkathi ebulala iANC ayikho iANC ebulala inkathi bashana bodwa namhlanje owani uma wepolitiki ebandleni lonyazi sonke lento yepolitiki ingena ngisebandleni jonke into esiyenzayo nalabo bangalifuni unyazi la bahleli khona bazenza osomaqhinga ba-strategize ukuthi somgcina kanjani uShemba akenitshela umuntu oyedwa ongwalisa uShemba ehlele ehlaleni waphumelela boma bethu bazophela abantu abelisa uShembe kodwa konke ongayazi wena ukuthi umuntu olwisa inabasho ulwisa unyazi Yes. Asebeqalile bavangeli ngizwile kuthiwa uyedwa ngesiye kwaNgcobo la mvangeli oNgcobo kakhulu bonke labavangeli oNgcobo oNgcobo omkhulu Ngeke ngiyokusho lokho ngoba ngijwayela ngakithi Uyabona bafowethu Isithazonyazi isithazena abasho kodwa sebeqalile webavangeli ukuthi kithi hayi sayidinga nabasho bona bafuna uyazi sebeqalile basifonela kodwa bona bafethu sayidinga nabasho kodwa bawafonela mina ngafonela ozakwethu basangizungeza angilula phela
kodwa yahleka akuhlili basabethi yodwa tobatshela iqiniso ngithi-ke Midland Coast region kunama-region ama-sub-region amanye la bacotshwa sinendoda eNorth uhlala wayo mfowethu uNgobese sinendoda eSouth uhlala wayo uBhemu sineLembe kumaphumulo liphethwe mfowethu uMkhize sinopink ophethwe nawo mfowachova kade ekhuluma la ekuseni imzwile khona indaba wamkhulu indoda likhala phansi kwehlahla uthi okho umuntu okhala laphana uhlalo wena bashe sifuna abantu abanjalo thina uthi umuntu umcheka ngemuva ulibona ikhaya aphuma kulo ukuthi lihlelekile uthi ayibona impilo yakhe ihlelekile lo muntu uyasebenzela ikhaya afuni thina kuhambe abantu befuna udumo olungenamsebenzi behambe ehlanganisa ingane beshumele bese beqambe ngishamanga ngoba befuna ameno omkhulu. Come on guys, ahlakanipheni bafuna uNkulunkulu akayifuni ihula ufuna abantu abahlaniphile eke bayivume lento eqhathi izingane ezonyazi akunankinga ke mina nobaba uNdlovu usazosibika simlindile simchazele kahle ngoba limini igama ukuthi inkosi yathi akasebenze nenabatsho babekhona bafowethu bavangeli ngifuna lazi iqiniso bazongikhohlisa ngoba nilazi ngisho nani ngambuza ukuthi akalizwanga lelozwi ukuthi uthe uNyazi lezulu akasebenze nenabatsho bese nimbuza ukuthi uqala nini yashupha nina nisaba into engekho sabuzungu uzungu ngimvikela izolo lekanga ngaye lapho seshitshile usehlala lapho bantu athi nkosila kaManazaretha ningabohla noSathane uSathane kasuthi umuke wahla noSathane usuke idalile inkinga khale ufuna ukugcotsha ngitheke inyanga ezulu kulungile ke asala sesimgcoba ukuze angafi sawali ugcotsha kanjalo ukuthi uzokafi muphi lo moza zakuwe asifuna ikhwaka zaleli bandla akuzona ibhame ezinkulu akuzona ibhakele ezinkulu kodwa ukuhlala nje eqinisweni kaNkulunkulu wakho ukuba umuntu uyafa wayobusa Abel masembulewe wayobusa uKhayini masembulelo Abel umuntu othanda uNkulunkulu ngisho ngambulala kodwa usuzogijima impilo yakho yonke shwambile emhlabeni yokugijima ekuzokutshela ukuphumula Deuteronomy 27 verse 25 ithi uqalekisiwe omukela inkokhelo okubulala umuntu ongenacala ayifunde mfana manje lokho lofuna thela Deuteronomy 27 ungasho ukuthi ngikhuluma into engekho uqalekisiwe umuntu ngoba into lithini bandla lapho abantu bonke bayakuthi amen yes uqalekisiwe umuntu omukeli ngoba ababulali bafethu bakhona ekukholweni namhlanje kulishide kodwa ungalikhile awusabi igebengu sakaManazaretha awudli nomaphi usakaManazaretha ngoba uzobulawa iNazaretha khona umuntu obukayo ukuthi uShangasa akazi bamfundisi funa ngimginqe kuze kube yimi lento sibone epolitikini bebulala ngabe iqembu elilodwa bebanga ubukhansela namhlanje ayikho inkathi ebulala iANC ayikho iANC ebulala inkathi bashana bodwa namhlanje owani uma wepolitiki ebandleni loNyazi sonke lento yepolitiki ingena ngisho ebandleni jonke into esiyenzayo nalabo bangalifuni uNyazi laba bahleli khona bazenza osomaqhinga ba-strategize ukuthi somqhinga kanjani uShemba akeni intshela umuntu oyedwa okwalisa uShemba ohlele ehlaleni waphumelela boma bethu bazophela abantu abelisa uShembe kodwa khona ongayazi wena ukuthi umuntu olwisa inabasho ulwisa uNyazi
Sebeqalile bavangeli ngizwile kuthiwa uyedwa ngisiye kwaNgcobo la mvangeli. oNgcobo kakhulu. Bonke labavangeli oNgcobo. oNgcobo omkhulu. Anganankinga ukusho lokho ngoba ngijwayele ngakithi. Uyabona bafowethu. Isithazo nyazi, isithazo nabasho. Kodwa sebeqalile webavangeli ukuthi kithi hayi sedingi nabasho. Bona bangafuni uyazi. Sebeqalile. Basifonela. Kodwa bona bafethu. Sedingi nabasho. Kodwa bangafoneli mina. Bafonela ozakwethu. Basangizungeza. Angilula phela. Kodwa yahleka akuhlidi. Basabethi yodwa tobetshela iqiniso. Ngithi ke Midland Coast region kunama region nama sub region amane la bacotshwa. Sinendoda eNorth uhlala wayo mfowethu Ngobese. Sinendoda eSouth uhlala wayo uBheki. Sinelembe kumaphumulo liphethwe umfowethu uMkhize. Sinopink ophethwe na umfowethu kade ekhuluma la ekseni. Imzwile khuluma indaba zabamkhulu indoda likhala phansi kwehlahla kuthi akho umuntu okhala lapha uhlalo wena basha sifuna abantu abanjalo thina. Uzothi umuntu umcheka ngemuva ulibona ikhaya aphuma kulo ukuthi lihlelekile uthi ayibona impilo yakhe ihlelekile lo muntu uyasebenzela ikhaya afuni thina kuhambe abantu befuna udumo olungenamsebenzi behambe ehlanganisa izingane beshumele bese beqambe ngishamanga ngoba befuna ameno omkhulu. Come on guys. Ahlakanipheni bafethu uNkulunkulu akayifuni ihula. Ufuna abantu abahlakaniphile. Abantu abahlakaniphile eke bayivume lento eqhathi izingane zonyazi. Akunankinga ke mina nobaba uNdlovu usazosibila simlindile. Simchazele kahle ngoba limile igama ukuthi inkosi yathi akasebenze nenabatsho. Babekhona bafowethu. Bavangeli ngifuna lazi iqiniso bazongikhohlisa ngoba nilazi ngisho nani ngambuza ukuthi akalizwanga nilelozi ukuthi uthe uNyazi wezulu akasebenze nenabatsho bese nimbuza ukuthi uyoqala nini. Niyahlupha nina nisaba into engekho. Sabuzungu. Usuku nje ngifikela izolo ngakanga ngaye lapho seshitshile usehlala lapho bathi wathi Nkosi la kaNazaretha ningabohla noSathane uSathane kasuthi umuke wahla noSathane usukidala inkinga ngisho susuthi ingakho abantu abazinkabi ababulala abantu babulala ngisho bengasathandi ngoba sebeze bahla noSathane. Omunye wagoqoza umuthi efuna ubela ingane ehlobo sakhe athi yende kanti kuyini lokho goqoza uthi lo seduze kwakhe kodwa ucwenza sokubela ingane ehlobo sakhe wathi sokajwayela isandla manje esho uchithe sokajwayela isandla manje ithi kabe ngakithi sihambile emhlabeni baqedile abantu yazange sibaya seyinkomo. Hayi khona abantu bafowethu yabona konke ufuna ukusho kubantu abasha namhlanje nakubo abadala isilo sanda kukhothama kodwa sayikhuluma ebuhleni kuzothula uNyazi TV angikhohlwa sithi isilo samabandla uPeter Mesiqini kade bekuvalele sinenselelo emhlabeni yokufundisa abantu abasha nabadala. Phela ukudala bafowethu akuyona iminyaka ukuvuthwa. Akona uvuthwe. Mongatholanga ithuba lokuvuthwa ebunganeni akuphinde uvuthwe.
funa kuvuthelwa ukhona mfethu ufuneka mase ufika egcotshweni ufike vele uvuthiwe mina ngafika ngiyingane kodwa yeke umuntu angadlala ngami noba ngabe ugqoyeni ngoba ngivuthiwe ngiyalwazi udaba lwami ngathi manje ngisenhlala isuthi ngathula ngafunda ngisho kunabantu ngibe kunabantu mina ngikhaza ukuhlela unyazo lwezulu uba uhlalo kazwelenko kodwa beyiphethe umvangela umkhize nabafethu umvangela umthetho basaphila abanye basekho emhlabeni abantu abadala bebeyiphethe sibafana abancane nangu mfowethu sizingane sahlala safunda ngalesifuna kuba hohlalo ukuthi bungasabanga hohlalo zokhanda yakhintsha usibona sinjene bona umuntu olwazi mfethu unayo yonke into ulwazi lungamandla funa nihlale nifunde bafethu ningajahi kuya phambili ngoba phambili sofunela abantu aphambi kwabo ubaphilise ngento ezophuma emlonyeni wakho mozofika egcotshweni ungavuthi uzothini kithi sivuthiwe inkosi zokunika inkonzo ebuhleni sigibelile suka ePhongolo suka eMpumalanga suka eMampondweni suka eMnambili suka eGoli unyelo ungaguqande laphana inkosi ngibusisile nginomusa omkhulu ungasidlula kabani unkosikazi omuhle ungasidlula kabani enemali eningi ungasidlula kabani ukutshela lonto ngoba ayikho vele into indlela ofike ngayo awuyitholanga ipackage yonke yasegcotshweni uma ufana nenkosazana inkosazana ufuneka ifundise inkosazana uba inkosikazi besho abantu seyintombo yenkosazana bethi abantu basendaweni nasemndenini bethi umfana oyothatha lengane uyothola umfazi besho seyintombi mase uzofika eganeni sesilindele into ozoyiletha hayi ufunda uyadotha wena ekhaya ngoba nakune ihlobo ziyafika zizopheka la ekhaya zizoklina la ekhaya uqashwe nesebenzi awenzi lutho owazi ngisho ukupheka kodwa yakuthanda ukugana eganeni bese besonga izandla belindele wena wena walibela zinsipho walibela ikhanda walibela ifoni mina masufika lapha ekhaya akunandaba ukuthi una13 senguthathile akunandaba ukuthi una13 sengihleli sengilindele ukuthi lethe phela usunkosikazi lethe liphelile ithubalo nesingisi ungasifundanga esikoleni akuphinde usifunde mase uqedile sofanele uyosikhuluma hayi usifunde nawe mawuyinsizwa yakwenu awuzazi into zakini uyozugange ungazi nokuthi kwenziwa kanjani unkosikazi uphathwa kanjani zithini imicimbi kankosikazi ithini imicimbi yeingane ithini imicimbi yakini ithini imicimbi kayihlo mehambile emhlabeni awazi lutho kodwa wena usukhona la ekhaya uthi insizwa awufundanga lutho sofanele uwenze liphelele ithuba lokufunda akekho umuntu ongangaba mina phezulu kwa50 ongathi akazi lutho esekhaya igcekeni hambile nje baba ngizalayo sofuna ngithi sonjalo baba asathi soqala phi ngimngaka intandana sana baba intanda yena 55 no ngizosebenza mina la bafowethu bakumikile coast ningasheki guys izinto ezakhelwe noma bengaza bengenza izinto ezinkulu kanjani kodwa inhloso imbi sizophela usheba kanendaba ukuthi wenzeni unendaba yokuthi ukwenzelani ngisho wathatha imiliyoni uyolibeka phambi kwenyazi lokufunda uzunyazi ukuthi njengoba ulethele imiliyoni awulethi ngokujula ngokukholwa konke oyifunayo wena kodwa nothi inkosi ibusise lithi ngizogcina ngokuthi ke lehluphi washila gijima
niyazi ukuthi into engizonitshela yona noma igoli ngalihle kanjani kodwa me-offside alibalo niyazi bafowethu mushwashaya inguzungu ligxuma ihlwe unondeba alikhoma 18 alikhoma sent sihlele sithi ihlele yothi sidliwe ithimba kube yona osathi abadlaka ushashaya inguzungu yazi ukuthi igoli bafakele ngishaqhula ngedolo bosendaweni erathi liyabalo kushwathuluza into ngezinto bosendaweni efanele liyabalwa ngithi bona baphathi benabasho bafowethu ningamanye ningakori manizokora inguzungu ezingazukubalwa iyonto ngicela baphathi benabasho kodwa namagoli azobala bafana noma lishanga ogalo musendaweni eright bafangeli lizobalwa so ningathatheka amagoli amahle kodwa shawa abantu abangekho endaweni eright abazukubhalwa mina kulandaba lokuthi kahlebele izibheki mina ngifundisekile ngomniko kaShembe ungakuthathi kancane imali ephuma ngegama likaShembe wayifaka esiswini ufaka umlilo fundisekile ashaya amagoli amahle uyabala mesuma athi mkhonazi wahlebele izibheki athi ushaya inguzungu yegoli eliyazi kubala uma ngihlaya mina lebele izibheki isekhona futhi ayikapheli awugcina ngci uShembe uNkulunkulu uyakwazi sikwenzayo uyakuzwa sikukhulumayo ngekavali enye inkosi yangixoxela ukuthi esinye isizwe hayi kodwa semakadini ihlile inkosi enye inkosi yayinomkhuhlane idunguzela ihambe lenkosi lesi sizwe sale ifike phambi kothingo ibika lo uzakwabogula besithi inkosi uthingo lenkosazana kufanele ukukhumbule phela ukuthi sithi uShembe uNkulunkulu ngani seyiqedile workshop bese kuthingo lukhipha amaphasela amabili lithi ke hamba ndabezitha wangibonela inkosi lithi ke andela ngiphasela ndabezitha mufike umnikeleli wena ithi le nkosi masihambe endleleni wabukela amaphasela ilivulelayo iphasela ithi ya hambe lenkosi sithi akembeza kwethu ukuthi liyafana naleli isilivula khuluma ngenkosi yakudeka uxoxelwa yiyo njalo ithi le nkosi esizwe esithile khuluma indaba yaseBhayibhelini ithi le nkosi ihamba ibona cha ayafana namaphasela ame ngendlela efanayo bisiyathula-ke ifika imbono uza kwabo imthulele iphasela bisiyabuya iza kuNkulunkulu omuhle uthi wena nkosazana ebuhleni ifika ukuthi ngosamakhosi hambe kahle ndabezitha hayi ngihambe kahle inkosi ngibusise besithi kodwa-ke ungavama uvula into zabanye abantu
ukukhuluma uthiko manazaretha belungekho imvula kodwa lo mtshela losho ngesimali yabona ufuna ukukhuluma iqiniso noma ufuna ukuginqa abantu ngeqiniso ungazi uthukthela ngoba njengothingo umkhuzi ukuthi uhleka bathi inkosi kubusisa ngabavama uvule into yabantu uNkulunkulu ekhombisa uNkulunkulu bakhe enye into engifuna ukutshela abantu abasha enza mina ngamsukeli umuntu enza mina ngamqambela umuntu amanga enza mina ngamzondi umuntu enza ngafuni ukulwa nomuntu mina la ngihamba khona ngakho ubuhlobo ngakho ubudlelo obuhle ambakho ubutha ngifuna konke la ngihamba khona manazaretha onyazi la ngihamba khona nikhanda ubuhlobo nikhanda ubungani ningabakho ubutha uyingozi umuntu ozakhela yena izitha zakhe kukhona izitha vele ezekuzitha zakho ungazenzanga lutho wena uyasuka uyalikhanda phezulu kwalezo lahamba khona ubamnene kubantu ubathanda abantu ukuze bezokuzonda kodwa mabekuzonda ungezanga lutho uJehova uyakukulwela ithi incwadi eBhayibhelini uma uJehova engakithi ubani omelana nathi ukwesaba ungambethe na kepha ngawe Otela gini umoya khuluma iqiniso ngoba nongalukhuluma uyabulawa yafana noma ungasaba ukubulala ukuthi ufike lesikudla yizwe walikhuluma iqiniso into ezengamsukela umuntu khona into engicabanga ngomuntu umuntu unoNkulunkulu wakhe umuntu unehlozi lakhe umuntu unengilosi yakhe umuntu unesithunywa sakhe kunabantu abathanda uNkulunkulu ngendlela yokuthi mobathintile uthinta yena esweni ungalwi nomuntu uNkulunkulu asengakuye ngoba uzohlangana nembibizane ngisho ngamzuma umbulale nawe uNkulunkulu phezulu kwakho ithi inkabi yangakithi ifika kumfowabo sihambile emhlabeni ithi mfowethu lokhu ungahamba emhlabeni angikuthola ukuphumula mayekwakhala umuntu engabulala uyise ngabulala umfowabo ingane ezimaka zakhala uthi yabizwa ngithi ngiyahlala kuthiwa buya uthi siphumula ngesabatha kuphela uthi siphumula ngesabatha kuphela uthi uyahlala uthi wabuya noma ungabulala emhlabeni khona la usaziya khona uyogijima kodwa lo muntu ubumbulele uyobehleli phansi kwephiko lonyazi nabatsho unyazi lo uNkulunkulu bayekeni osopolitiki babuka isonto ngeso lepolitiki thina sibuye ngeso lokholo ningabanaka abantu usathana sibakhumbuza amehlo sokuzimbulunga nje lezi usathana kade wayikhumbuza lento ukazi uThembe ubona umshumela eqinisa becaka ukuthi abehle kade usathana wayiqhubisa lento uyikho lokho bizwa ngakho uyilokho yikho konke ngifuna ukugcina ngangigcina umuntu uyazalwa adalwe nenhliziyo yakhe uyabona mvangeli uNgcobo lesi sigaba kuso ngiyathemba lesemsebenzi uthola impesheni sofanele kulunge ulungiso wengane encane ngoba insuku zakho zizophela maduze uhambe kokhokho bakho mofika kokhokho bakho uzofika uthola indawo kofika isikhathi la mvangeli uNgcobo bomvangeli uNgcobo uzofika isikhathi la nizoya khona ufika isikhathi labantu mawuzokhandwa ingane ukhisha umuntu kuthi uhamba okhanda ingane uthule kuthiwa nansi ingane mawunenhliziyo embi umthakathi unamanga ingakho namhlanje yena uthi uzala ingane yentombazana iqoma iziquleke ngoba isikhanda ugogo wayeqoma logogo wayephethe kahle lo mama sokufika isikhathi ngalemndenini ukuthi akukhishwe yena kube yena okhanda ingane uzokhanda abantu abanjengaye
Lisho njalo inyanga yezulu ithi weli ke nabafazi ke nabaqoma. Ngobuzele yeka namhlanje na uyivuma izolo uhlambuluke wenzele izingane oyizele. Kunengane eyiqoma la akayithandi kuvuka abantu babeqoma bangena kuzo uma kuzala umuntu ekhaya khona umuntu osuke evuka. Uma ngizoshona nginenhliziyo embi ngiumbulali vele ngebaphela babulala ekhaya namhlanje nabantu abazinkabi bano 19 bano 23 akusebona obhuti abadala. Sika Inkosi ibuseni kuseni. Sesiyabonga kakhulu amazwi esesiwaphiwe obaba abashumayeli abahola umkhosi omkhulu wenabasho okuyiwona esiyothuma silala kobandayo usale uyiqhube indaba sisale isibani sivuthe kakhulu sibakhanyisele bonke abayobe khona ngaleso sikhathi. Siyabonga kakhulu umusa ongaka ukuba abantwana bafike phakathi kwalomuzi waseMaqadini bazokhuluma izindaba ezinkulu kangaka kulomuzi oyimpande yaseBhleni. Ngoba umuzi waseBhleni impande yawo isuka la iye eBhleni. Ngiyabonga kakhulu phakathi kwethu khona ubaba wesizwe inkosi yamaQadi. Ngiyabonga kakhulu usuku lukhulu alifani nezinye. Amen. Nami bese ngithukile ngoba nami ngiyasaba ukuthi angifuni ukufana naso. Kodwa ke ngiyathanda ukucabanga njengaso nokwenza njengaso ukuthi uNkulunkulu ngimbone ngoba sakwazi ukumbona nakuba kuyisona sinjalo. Siyabonga kakhulu. Sizovala lenkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 2:18. Umntwana uKhanyisani Dlamini uyosihola inkosi busuphamo wabangcwele. Siyothandaza sonke obaba basibuyisele enkosini. Amen.
Sibheke Nkosi. Nkosi yomsa nyazi lwezulu. Sesiyabonga uNkulunkulu omuhle umsebenzi wakho. Nenkonzo yabantwana bakho benabasha basipheyo. Njengoba Nkosi silandela abantwana silandela izwi lakho. Siyazi Nkosi useduze la kodwa bengesiza ukuhlala phambi kwesihlalo sakho uma izwi lakho lisikhombela ebukhosini basemaqadini. Silandela izwi lakho beNkosi uma sizolalela inkonzo yabantwana bakho. Sesibuyisela kuwe uNkulunkulu omhle. Bonke abantu abezela kulobukhosi bale maqadi kule nkonzo. Siphume endaweni ezahlukahlukene. Sicela Nkosi umsa uma sesiphuma la. Sesibele emakhaya usibheke ingozini zonke sawudlula kuzo. Nemthwalo Nkosi esize nayo siyithwele. Abanye Nkosi bala abantwana basebenzi, abanye kube ngisho impesheni zabo. Nosizo nhlobo emizini esiphuma kuwo. Ngokuza kule nkonzo sabe sifuna Nkosi ubuso bakho futhi bungabi. Ukuthi usibone. Siyazi Nkosi masila kule nkonzo khona wena ngoba inkonzo yakho. Ukuba khona kwethu la Nkosi phambi kwakho umhlekazi omuhle. Siyakhuleka nasemakhosini alapha emaqadini asemoyeni nenkosi ehlezi phambi kwethu inyameni. Ungena wethu la Nkosi ukushayele ngisho usizi nezitha zobukhosi bale maqadini zijaba. Cala Nkosi usibheke usithanda abantwana bakho abenhlobo. Sizwaba ngendlela ezahlukahlukene ezinye izinto asikho zokuhamba kahle kodwa bawuthixo kithi usivukele Nkosi nedimoni lokufa likhona ushayele Nkosi usibheke usithanda. Uma nathi ke mhlekazi omuhle ngesandla sonyazo lwezulu manje nanuze phakathi. Amen.